أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. وإسلام وتكف وإشليزي وانغاليزي وانزاني واتو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رمضان سلام يا كسلام غريجيبو زي سلام زها نمزيرو يابو حوما بياني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. hamade namnaika wondom zijuwao leo juma yosiku makhsus ikao raihansi ukai juma mada maunusikum tukuf wundo usikum tukufu rahana zensi huzonsi pia hakhawa swizinji na baraka zinji zaunjiliwa oharumwe juma inu na rongozi nji muhimu zajiri osiku wa juma. Miongoni mwizo ndo mumbishiho hamze wa hatu Adam alayhi salam, na humkinishi hate na ukaya insa qiyama ngejuka usiku wa juma. Baraka zinji na khairi zinji zaunjiliana oharumwa usiku wa juma. Ni maana ya aljumua, usiku waunjiliwa ndongo za khairi zinji. Miongoni mweze ndongo za khairi hizo vahea khawasi ya dua za kabuli usiku wa juma kamili, khasatan baina ya ho wakati wa dhuha kwendo jumani, ni baina humji yo jumani hata wandoaja leo jumani, baina ya hizi khutba zombili, khutba handani ni abili mtumeha akidisha hathibitisha dua ya kabuli baina ya hizi khutba zombili. Kaima mwaha khutba ya handani hakaansi ngufanyumna uvumuzi mruomba dua yabo bayo kabuli kabla raye jajushile khutba ya bili. Kando ala wojumani hata lejua lijelitse uhonda bolansiri ngabo dua za kabuli buhari yabo. Abga yabo usiku wa juma amaleo ngasina mifumo minji au mezi minji vanu riuhanti khasa ya hizi dua za hatu nezama riziensho zinu ngizo za ujadidisha ze dua. He mitihani minji ne mabaya menji ne makafa menji myaonao harumao ulemengu, na alama zinji zi wene sawokaya mkiniha wallahu a'lamu mgunde juo hama ensihu ya qiyama
isangendo ya kurubie shando wenzakili wakao fikiri shando walo na miyo ilo hashiri wafikiri okaya ze evenema nezi jirio harmo hayate namna riono abaha laalla hamangare ndo zatu na munkar jejari baki zitijo kaujenu kaya ebangaro hao naam hata ujozalwa bala ngoroho hata mrajozalwa bala hisangoroho bal hato juntilo homba ni hamza zahaho abo hisa hujangoroho wanadamu watijodo ghafiliha bahunu ribiri shahun karijajari baki madama ribiri owenzakili wousa hawajue eshatsongeza rabirahun duniani rendao harma ulemengu ujoka wenda wazuwe daima uparao al-akhirah wa inna al-akhirata namjue ukawa mjua hensi huya qiyama ipara akhirah madama ngejohu ja baada dunia inui hisa wa inna al-akhirata namjuka lemengu ulindwao ujeti halevanu hizi alamarizo nao lahiya al-hayawanu maana ya lahiya al-hayawanu uondo uhayato wa kweli uhayati ujo kaubaki daima batina uzu abatina roho hamana barala harma ulemengu wa hatara tukaya vabu hamsa umemwenza mvu vabu hamsa umemtukufu no Allah subhanahu wa ta'ala yeushindo ya riumba ya ribeho harma hayati unuhati ya tiyari nikao muda ya jiajiri lauze ya uno wenzakili ya une malaba wamal hayatu dunya kijaka umkona wa dunia uno illa mata'ul ghurur yanuma sterehi ya uhadaz inuma antari ya uhadaz wahadali hanane dunia ino wauno hamakwana roha hunu walewevu wahadali hana hindu shihisao shihisao ni maana ya para alhayatu dunya maana ya alhayatu dunya ndo ulemengu wanyamilia wendo zao ad-dunya dana yadunu ani haina usukwa hasha ngenyamilia wenda zayo haina usiku wa hasha ngenyamilia wenda zayo dunia na humambanu kaya hunuka mjaja mbaki imana ya para ad-dunya haize dunia hagui kiasi yomba bitutu yamba mata'ul ghurur mba masteri ya uhadaz mba masteri ya kadayo ihadawenji dunia hindi kawisoja duniani dotsendo marshe hakau marshe ndo hulomba inrohula uhulemba inrohula uhule namba maji uhule namba izanguo ubalioro rojoda honi baada walahu marshe humbanze mumjihuja abodo pani bado pani iwendi wanrendo wapange ila mbaindu ya utsongezando akenamo no mbaindu hula
ikemba induyo isepiwa wandrala opani andredo la tabuni weniza juu andreda wezingiiza ware bismillah wale bismillah wanomba maji ekando sala wanzaya wakinaya abo domalaloni mndele yala le yasiuhe yavumwe le simbu la bomtsana ekamraju habo botasi dohenda homshanani wendene watowe zila zabaki oharimwa imba yaho baada za hatahaniwe masihu enishaka ubakozungo nishabaki yereste shauroha wendo mshanani wende washoholele yabo abo dunia isiza yabo hautasawar mfano hamanda huo ilimweno ke dunia tihindu dunia na lambanze mwa mji au na laho marshe na jopani muda mfupi wana roho paani baada shaiva dabola tabuju baada bonajua wala tabuju wanujo fanya mna muda wa uvumzi baada bondo malaloni ndende yalale we masihu ya haja ekamndo sajuha yajuha yazibalia zila za sahombani mndele yazoholeho mna nyunguni hula yawedu na isa wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur wafikiriyo iyo de dunia wesiza yawo wafikiriyo yawe dunia ihisa abunge yabo mna muda mshash ngabo walalawo watsomaruha ngabo waroha watsohuja ndaro hashaka jaja hafaiho mrala laka jamaruha mrwa sibarini kajaheya mrwa rengamvio kajaswili mrwa kauharumwe batimato yoyo na boya pahuha mrwa kabwe banejumwa nsingo yendo hatsona shironromha mrwa zama au hono majia roha yaja yobala ukatende wamal hayatu dunya kejaka wamkona wa dunia unu illa mata'ul ghurur masterhiya uhadaz masterhiya ush ndende yazitahe zijezipiwa zeleho la tabuni mndu yale yajibiwe yajuhende yalale yajuhende yazoholeleho mnangamani ulabu basi abuge yabo kejalazimu mndu lone yakili yahae iduna ino imhadaye innama mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma yaakulu an-nasu wal an'am fanohe mkoba wa dunia unu fano mvua ya hanya ya melezeza ka bwevende jumansi iza hulazaba shilia wanruenda wazivuna waja wahala iza tuvunwa zitisha bonsi ziolo zentule zimeleza za saya hirumbisha Mwenyezi Mungu mjojo ahula awe dunia isiza ya idi maana Mwenyezi Mungu yashiri ya ukaya wa inna dar al-akhirata namjokaile jumbaila akhira lijao lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun wondo hayati wa mruji panga inde yake na uhayati wa zakairi bora
utojo parohisa rahana o hayati wa dunia huu. Abga yabo Waislamu watukufu, renge miadi ya ukasiba ke juma, na kama laada karila o jumani siu njia iliregeze baraka za ho wakati wanduwala o jumani shale ho rifanya taakhir riswale la asiri rangu abo tujuru wakati wa ijaba, wakati wa ujibu la dua usarako jaroha. Abgaba rezedu wa razi umba humsirini, rezedu wa imamu yari umbe ya umba wa umma wa Kiislamu, rezedu wa sisi razi umba haina mzima. Dugu umba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rejuma ya leo ile jahisa Mungu ya auni wa umma wa Kiislamu, bangu wa zangoni, bangu wa tabani, bangu wa harmashidda, amin. Mwenyezi Mungu na auno umma wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu na aune miji ya Kiislamu ranyiso imani bazima, bangi yo tabani, bangi yo zangoni, bangi yo harma misiba. Kamnaha milezo mwanao haina saa onyedoni, kalewe dunia Tanganyiha haina zijironga mzonao, haina mdawa lahadha nga mwanawe zijirio. Mwanaweza ajiri Maroc, mwanaweza ajiri Libya, mwanaweza ajiri Turkia, mwanaweza ajiri Suria, na miji mingi ya Kiislamu, na miji mingi ito ya Kiislamu ezijirio nga mwanao, ezijirio nga mwaishio, bahato watona mato waonao ngweshi yao. Eizo ngazifasirio ndogo indi, ngazifasirio kaya edunia ngendo ya kundre, edunia ngendo ya hise. Uwaghafilifu do watorambua, uwaghafilifu do watorenga mawaidha, uwaghafilifu do wahadali hao. Amma wenza akili hamanena mne Qur'ani ya hamba, fattaqullaha ya ulil albab. Undo wakati wa wangaze mbonzi, undo wakati wa wangaze mbonzi mrare Mwenyezi Mungu za kweli, undo wakati wa ura Mwenyezi Mungu mrazidisha ura Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi, enyi wanrumlone imani mwa amini, ittaqullaha na mre Mwenyezi Mungu, haqqa tukatihi haki ya umra. Ittaqullaha haqqa tukatihi na mre Mwenyezi Mungu haki ya umra. Izo muonao na zitonge mbehe tauba, izo muonao na zitonge mziye mbavi, na mziye maasi ba wakati wisa, na mrensi ukafiri ba wakati usa, na mtawe unafiki ba wakati usa, na mtawe dhulma ba wakati uhisa, na mziye wizi ba wakati uhisa, na mziye riba na uchafu ba wakati uhisa. Mwenza akili yeulemele ya istighfara, mwenza akili yeukaneze la ilaha illa Allah, mwenza akili yeukaneze sala nabii sallallahu alayhi wasallam. Amma imalaba baleza unra ho maghribi kazijari hundra, amma imalaba zajiri Libya zila kazijari hundra, amma imalaba zajiri Turkia zila kazijari hundra. Yonde namne malaba wako hamba. Amma haina sabare mma ijundu webande jumanti, eni sabare mma katastrofu webande jumanti, eni sababu webande jumanti. Lilaliremme wanadamu pia. Fala ya'manu makra Allahi, wandu kwa do renga amanine zi makri za Mwenyezi Mungu. Sonde makafiri haizo evenu mazaja zimaroe wandu wahafa ngasina mida minji.
ikezijiriyo kazitsumara wandu, ikezijiriyo kazitsutanabahisha wandu, ikezijiriyo mnadamu katsukaza yabo emiyo ndazilahara yifu, emiyo erende hashaba, emiyo erende hamsidawe, emiyo yifu kabatizijo huja umo urindinde, eshijoka urinditsomo de mauti, eshijoka urinditsomo de mbadakome, eshijoka urinditsomo dumra jahannama. فإذا جاءت الطامة الكبرى مادام يزجريو كم تورنغ مواعيظا، مادام يزجريو كم توعظيها. فإذا جاءت الطامة الكبرى namlindekiyo dzima lijovuzilwa, namlindekiyo dzima lijovuzilwa harmwemba dakome at-tammatul kubra, lijoudizo wanadamu wonsi pia mahekae mbada komevuzilwa no iyo ndiyo lindawo ya mwiso. Fa idha jaati tammatul kubra kembada komevuzilwa nati hale yabo ngechovuzilwa besha Israfilu katsuzijua shangulindo kaifa an'amu enga mjijibiliyo jemi mtume, enga mkonsi harma masterehi jemi mtume, enga mteshendini mtume wa sahibul qarni ne mwenye mbada kome iltaqamahu hesa hekazabu hanywa juyu hamba ukai kazebu hanywa juyu do linda shakutujua tumengwa mbuga mjo sterehije enga mjo lavije nga mjo neeme shehaje amjo buba lavije no Israfilu hesa kazale pada komebo hanywa juyu ngutso lindo avuzi. Fa idha jaati tammatul kubra sawa mvuziyo jovuzilwa. Fa idha jaati sakha ngabo at-tammatul kubra as-sakha kaunge jofishe mashishiyo nge joduzu wa wandu ifishe mashishiyo irendemiyo kalbikas egu hiyo kabati mwanadamu ujodisa tena. Fa idha jaati tammatul kubra kembada komevuzilwa nizi alama za ukati hale yabo ivuzilwa ngarizo nao ndezi jiriyo milioni na milioni zana adamu wala warora ni maji wala waremwa ni upepo wala watsambazwa ni mabatima ya hao abango marehemu. Ya latif ya latif ni maana kumdu mwenza akili ni sajo karoha na lalelo shahada ya juhenlo shahada na lalene istighfara ya rohe istighfara yonde majia lazimu rudona zinsu zinu. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayhi, nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayhi, la ilaha illa Allah, nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayhi yonde majia lazimu adono la zinsu zinu. Kutsujwa ngojweri ngwandabi tumamba eduna mwisomru ujoroha kanarejei eshijohu jumbuzande mbamkoba no wanankaba nduka jenda wonde wanankaba ne mbamkoba shem rukalitsu jwange ndavi esahenzahe. Idha jaati tammatul kubra isaye mbada komejo vuzilwa umvuzi yomziro huo yauma yatadhakkaru al-insanu ma saa abantu esawa onjilo ubangwe ni kiyama iyo haraka womvuzila no ubaithi wa haraka kawati retar bahosuku huo ubangwe ni kiyama yauma yatadhakkaru al-insanu ma saa
mwanadamu ngujwangala lejendo yenda duniani ze parukuru wazifanya duniani pia ngojoziona haukazanziwa ramkura ntutu raambira njema yauma yatadhakkaru linsanu ma saa umwendo wawenda dunia rango wakati wa baligh hato wakati wa saukaburini ngojoona zendo ngo wazifanya duniani in khairan fa khairun wa in sharran fa shar kautendeza njema ngojozono jibiwe kautendeza mbi ngojozono sikitiye yauma yatadhakkaru linsanu ma saa ndo siku mwanadamu yajoheshelea lejendo yenda duniani kahwende jendo jema hwende jendo la kheri au hende jendo la shari kama tadinu tudan namna mpatsondo mjoliwa Mwenyezi Mungu ifasiri fa idha jaati tammatul kubra kimbala komevu zilwa wanadamu wangamia wabezi wabaifi wa haraka wajojunda ubangweni kiyama fa idha hum bisahira wajojundo harmashe wanza shahe kiyama yauma yatadhakkaru linsanu ma saa mwanadamu ngujoona zoyatuma dunia nusuku mali hadha alkitabi shinu shiendri haina mrujo kalla umweshi yoshahahe mali hadha alkitab eshinu shiendri la yughadiru saghiratan shoka shidaza mnindumtutu wala kabiratan walam namrumhu illa ahsaha shoto dhibiti shoto anziha wawajadu ma amilu hadiran wahunduzo watuma pia ngizo preza jau wawajadu ma amilu hadiran zerogo mazifanya dunia ni pia ranje marambi hadiran ngizo mabukuni zanziwa wala yadhlimu rabbuka ahada yazimkana dhulumu mru amali mru yafanya kayonje mayonje kayombi abo wende dhamana wa hi amali hiyo in khairan fa khairun wa in sharran fa shar yauma usiku namdo jandalia namnete mafiti namneto mswalata namrensi ughafilifu ba usiku huo kaihimi qiyama yatadhakkaru linsan mwanadamu gujeshelea pia lejendo yenda dunia masa zindo wazifanya duniani pia abuke ewe mwenza akili kudofanya njema wajo furahi waransi mbi utijo sikitia wa allaysa lil insani illa ma saa mwanadamu katine tollotu lisimbuho yasimbu wa allaysa lil insan maudun swakia makuna uhunda illa ma saa ichondizo watuma kuna hundra za mndu ene burutojo orwazo yatuma yeye wetojo vuno mda walima wetojo rawo wasonya wa allaysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu lejendo wenda duniani letumo watuma duniani saufa yura wajoliwona kalijapote yabuhafa thumma yujzahu aljazaa alawfa baada ya mwanadamu ngujoka ujabimiwa yaliwa eziliwa zamstahiki wosiku mziro wosikuto wa mzaha yewe Qur'ani ngereshelezao mrati jwabaka jesheleziwa yenyi wa ghafilifwe yenyi wa patufwe
Nati jwamba kajeshelezziwa. Idhan فإذا جاءت الطامة الكبرى كيك يا مهيمي ngamono na anons ngamono na sinyi wa ukange himao ramanza rakamjanza ngejo hima wa anna saata ikiyama atiyatun ngejo hima la raiba fiha kama tishaka ngejo hima rowaya amini oro watu yamini wa anna allaha na nyina mjuka Mwenyezi Mungu yab'athu man fil qubur ujoba ithawa lumma kaburi wala di waba mrugo de salderepo aya juhauji bahamba kuna juha nugo juho ra kwanza ra kujanza juhauji ra kafiri ra mnafiki ra islamu na mjuhe mji يوم يتذكر الإنسان ما دام وجشليا أسكو ما سعى هدي وزازينجي هو كادونا يودي وازا شقي ما يهيما يتذكر الإنسان ما سعى منادم وجشلازو ياتوما بيا mabuku yabo ngayo yabo zirejistro za hongizo yabo ishiyo sha hongisho yabo ikra kitabaka shibuo some shiyo shahao konjo some shiyo shahao ikra kitabaka nzo some shiyo shahao janga lileze notiza hao jisome shiyo shahao kafa binafsika liyawma alayka hasiba yoto shoka wende kontroleri wahao jikontrole jihisabie jivimie onazo watuma udeside so jidunzenzi ya kawe mhundu njema ngojodunga yenda mbeboni kahundrumbi lazima dunga yenda mroni inde mana mgwambwa sarimu alhisab hakeni mlugutsojoka ujihisabia yeye hatojogbe shio wetsojone natija sahabu liyamini ma sahabu liyamin sahabu shimal ma sahabu shimal abo kabatsi panza jinji la ubita kabatsi lake yahwima mirondo yauma yatadhakkaru al-insan mwanadamu ngujeshele ma saa letumo yatuma duniani na lione hali letumo lendao Mwenyezi Mungu fasilisho shinshio shaubenua yatlu alaykum ayati llahi Mwenyezi Mungu abe hamtuma jamsomeni zi aya zahe mubayyinatin yambenulieni mtijo aba kamjelewa yapo hoja fa amma man tagha ngabo grupu ya handani watumba mpaka hunduniani de majababira de matira de madictateur de mufsidina de mujrimina makriminel amma man tagha amma watumba mpaka warwarem mipaka ya Mwenyezi Mungu hau kafiri na shirki na dhulma na ufisidifu ja Firauna wende mbaba wa hema taghuti fa amma man tagha ay tajawaza kull alhudud dimru yara raimi pakane miyano ya Mwenyezi Mungu pia hau kafiri no dhalim na ujabbari na utsimba kufuru fa amma man tagha amma wajumtum mpaka mfano mwa Firauna na Hamana na jeshi lahe mfano na Namruda mfano na Abu Jahali ni makufari mahu amma man tagha gwandu watu kaura Mwenyezi Mungu gwandu watu kahweshelenso akiyama gwandu wakautimba kufuru webane jumanti watu kaurale bala Mungu ti Mwenyezi Mungu tidenso akiyama tido mro mruendo wesheleza rohavo wenzaho fa amma man tagha
amma yatumba mpaka hun duniani ya rwarimiano ya Mwenyezi Mungu. Wa athara alhayata dunya, haonoke dunia ndo hinro, ha prefere dunia. Amma man tagha, de yatumba mpaka wa athara alhayata dunya, hafanyoke dunia shindo hinro. Ujoro wanadamu hita, ujo dhulumo wanadamu ya warwe hita, ya wafunge, ya watortire, ya waprive vya hao no ya tokandro. Amma man tagha, ritilewa Firauna, ba Firauna wabiri hale, ritilo hanamruda, ritilo harmwe matira wabira, narangele matira walioleo, matira walokomoro. Emru ya tumba mpako oharumwe miyano ya shemiyano harumwe masiwaba hando ngamumjua ufa. Amma man tagha, kabati jinru jitumbifu mpaka oharumwe masiwa ya hatu yatenda antonto asumani. Amma man tagha, utumbifu mpaka wa asumana azali, utumbifu mpaka wa he daula ya mafiti ya asumana azali, utumbifu mpaka ho wizi wa asumana azali. Jumo tsotimba wana wa Komori kufuru na warwahitwa na ubombarde miji ya hao wende. Amma man tagha, ewa hatu kasi mdu mtumbifu mpaka ya mtendea kabati kufarila mtendea beshwa hemilwani maulama usui mamufti gamrum ya tumba mpaka webande jumo tisha Komori hauji jisinga yatenda antotasumani wabiriwe nji shawa kaudori bahambaiza mafura shawoi oyi yekarasa za Tanzania. Amma man tagha, ejotumba mpaka webande jumansi hangamiza ze haki za wanadamu, hafisido wanadamu, hadhulmo wanadamu, hadhiolo wanadamu, harahito wanadamu, hawafungu bure bali ngalanzoli ke tajiri. Fa innal jahima hiya almawa, asumani ngulali wa mroni ni Mwenyezi Mungu. Toto asumani kwelo lilitoa gute ila hatu Firauna hisala li wa mroni. Fa amma man tagha, inu ya tumba mpaka beban namnambe kasumani kajatumba mpaka oharumwe masiwa ya Komo. Namnambe kangu ufanyeza Abu Bakri na Umar, namnambe kakatu ufanyeza Firauna na Hamana. Banga bofundi yambo kamdoka doerenge Islamu ya mreda Firauna na Hamana. Kairi Firauna na Hamana bawa develope Egypti. Utajiri wa Firauna na Hamana ngoti ngou uno na hata habaha. Singa joka hunde ndini haruma letwa gutela hatu. Tu wangwendo 2024 tenende ya renge. Kaze mbiziwa. Puhule zimbiswa na jisi loto hula. Kapuhuli zimbi umrali zimbisa na jisi loto hula. Le na jisi basumani. Amma man tagha, ejo tumba mpaka hunduniani no karitina mtufi mtumbifu mpaka harmwensi ya hatu ya tenda asumana azali ne famia hahe ne lejavila hahe. Wa athara alhayata dunya, hata woke dunia do ya kairi demba dunia yebeze mali ya ketajiri ya rohita ya dhulumu. Fa innal jahima, kanaba kwa mafura hiho hina mtumbifu mpaka. Fa innal jahima hiya almawa, awaze resultaze saziji ababa msamjwa mahala sumani hata uwayende sumani mwizi, sumani katili, asumani jabbar, asumani utinanye daina famia hahe wata uwa jahannam. Nyezi munarjeleri kena more mona daina famia hahe weti mumroni insha Allah. Allahumma amin. Bangu timbwe gajanga mweti ya hatu awe milwani mafundo ali mafundo shati mafundi. Amma man tagha wa athara alhayat, hanzo azime ayanende yezime beyo yasumani harmwe manete ya hatu
neni mndu yemi la asumani daina mufti muhone mtiki hali watumbu mpaka harala mawali ya shetani shati ya Mwenyezi Mungu kawali wa Mwenyezi Mungu yeurendo waruma wa Mwenyezi Mungu nro yewarengando waruma wa Mwenyezi Mungu yewaadili sheka warende nai nwari rendo nai amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya imru ya tumba mpako jumu ibande chance ya fisidi ojuma shebande chance ya tsimbo kufuro juma shebande chance ya tsimbo iza Firauna na Hamano juma shebande chance wa athara alhayata ad-dunya ya tsawo mkobabo wa dunia rahano mkobabo wa akhira fa innal jahima hiya almawa kahafwena mna hiyo abwela washakoka fa innal jahima jahannama hiya almawa abwe aya ikaujai wa maruwe eutumbo mpaka kaze yabo yabeza tubu ono abwe ayeje ije fanye itire attention ini mndu jabbaru jo shay aya hiyo ini mndu mtumbifu mpaka jo shay aya hiyo yambe amkazovanu yoto switi hato jo sami yule saa hiyo badala ya urenda na ya rende njema badala ya utumba mpaka ya tifisidi yalekeze maisha ho wanadamu yasaidie wanadamu wa Mungu shati warende nai yati wafunge bure yati warohitwa bure yati ibeze maliza heda hula bari ngwanzo akendo shikaka jatubu fa innal jahima hiya almawa Mwenyezi Mungu yeuresa voti hardi hajane ne natiji imru tumbo mpaka duniani imru fisidi duniani utimwe janga shamaasi na ufisidifu innal jahima hiya almawa iyo grupu ya makafiri na madhalimu na mataguti yani wendone numvau andaro ne grupu ya bili ababa sorone ya shari mrata weyiho mratike mtumbi mfumpaka haini banuli yotike mtumbi mfumpaka sirare mipaka ya Mwenyezi Mungu tilka hududullah sana utivuanye miyano ya Mwenyezi Mungu sana utifanyeza Firauna na Hamana sana utifanyeza Asumani katili sana utishenkeze madishaye wa bahesa kaze wajaze kifo wala pie mataguti yala fa innal jahima hiya almawa mruyebahe jina umra fa innal jahima hiya almawa yani raye jarajeza zemaliza wandu ya ranti zenkalizi ya ranto wizi fa innal jahima hiya almawa na kefundi yati kefundi madama ngedhalimu madama halalisha wizi fa innal jahima hiya almawa na ikatufanya alama za utubu edi nguzidi heno sikuwa hasha kalizi wa amma man khafa maqama rabbih inde ya khirinu wa amma man khafa maqama rabbih amma yamru ya Mwenyezi Mungu duniani amma yamru ya Mwenyezi Mungu duniani ya tuvuanye mipaka ya Mwenyezi Mungu duniani ya turwarai mipaka ya Mwenyezi Mungu ya baki harima halali ya baki harima uramungu ya baki harima amali njema amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa haziye nafsa moyahe neze pleziri za haramu kabo pleziri za halali toka uharumwe za halali shahazi ya ze pleziri za haramu pleziri za halali masha Allahu se okay pleziri za haramu masterehi ya haramu amma yozia wanaha nafsa anil hawa haziye nafsa moyahe neze shahawa za haramu haziye nafsa moyahe neze pleziri za haramu maliza wizi maliza riba za haraka
zina zinji liwatwinji yanwe vinyo jinji yale purunku jinji haziye hawa nafsa moya hae ne les passions les plaisirs za haramu za haraka wanzomalia haraka hama shayehwa yekajutu mabaito haramu kensa doar na kowandu shayehwa ulaka jawanane nafsa moya ndi yeuishi hawizi daino anazida jajila wa mdunga wisawa tambaza zendola zakao watondola wanazigangi wana arruwaibidha wajirende mafundi ya ndrabu haizo wa amma man khafa maqama rabbihi ejoremi paka ya Mwenyezi Mungu kujavuanya haina banu Mwenyezi Mungu ya babaya kujabua les interdictions haina Mungu yamba sibao mlango unutubuwe les passages interdits shange uharma zi halali muislamu ya ujiramba harma halali ndumshe wa halali uzewana wa halali ukena fami ya halali ukena hazi ya halali ulembenu ya halali unwemba maji ya halali haina shahalali ndi shokorumia yende amma man khafa maqa wangwa washashaba baida mbara sumana zali wala wali washa shaitan mufti arola walisha wa shaitan ni mufti mhu ndi dali salebwize yamini yangamizwe ya hatu zokaba mtoro josubutaza mbesha minga nzambo akaminsure tsonde yani umba mnduka do pawa ndo sheo kaba na sheo shamwizi kaba na sheo sha dhalimu kaba na sheo sha Firauna na Hamana isheo man khafa maqama rabbihi liyare mipaka ya Mwenyezi Mungu ngewe mufti mra Mungu kujaje mila taghuti dhalimu ngewe mwalimu wa kweli kujaje mila dhalimu yonde sibuzi kartuma nke mnore special mwe kweli kweli hii ya ni mwinyo mra Mungu yakasaida dhalimu mra Mungu yakemila mwizi mra Mungu yakalisa dhalimu yamini ka nsuhu mbiso harmo dhalimu nimma mufti wa hatu nimma ulama usui kwa jwenda batsine madhalimu mataguti mafirauna mahamana wenge bala kwa sura leba la Mwenyezi Mungu haina mndu ya stehemi paka ya Mwenyezi Mungu yara Mwenyezi Mungu duniani wanaha nafsa anil hawa haziye nafsa moya hene matamania ya kiharamu sokarma matamania halal utawa matamania haramu riba yomali ya haraka wizi yomali ya haraka unyonyaji yo mali ya haraka tuma ya halali bahiuo fa innal jannata wuhanda lo imbebo fa innal jannata yembebo hiya almawa ya hemra Mungu imbebo ya hemra Mungu umrohe man tagha ngasina at-taghi ya tumbo mpaka ngasina ya khafa maqama rabbihi liyara Mwenyezi Mungu duniani wanaha nafsa ya ziye nafsa moya nafsi etodo nyamira za pleasure za haram nafusi hatwajanza wazade walo humpi yatwa jomjivo ebona wola ayona wola zo pleasure za haramu hatwajanza ze magazazi lo humpi yazivunze ndi mwanadamu wanza please Mwenyezi Mungu mtumaka hone setoma ya mwanadamu dunia nukakana parokura mpaka lema utilijo kutsa mwanadamu imatajiri mahuwa lo duniani haina usikungu atsingo hanza plus na bunga unamali hata kwa tujwa wefanyeje walau anna libni adama inge mwanadamu hamiliki wa diyanin min dhahab
inge mwanadamu amiliki mili ya dhahabu labtagha thalithan hajofanya mkarakarata hewararu hauke mili la jwe hansa kote yambeke tutosha yazungushe mlima wararu abule hali ngenge na milima miraru hajoroshe awane ngenge na mine hajorosha watanu yonde toma ya mwanadamu wala yamla jawfa ibn adam ishijoka ukutale jawfu la mola mwanadamu kana ukinaya illa turab mpaka hasisaho fuhoni lekafu zensaho dezijoka humkut desajo hambada hesengu jo yatumenda yonde toma ya mwanadamu asumani hebi mapesa hata shaka na parokura vanguru dafanye kampanyende 2024 ilimone sokaya kana ukina yampakasi wakaburini tonto asumani mruka kura mapesa shasumani muhamzi mojo mtosha bishariba shaburudingu ngurudare megwanzima tonto na mrubu mbelende na ido shokarado ngwendo armavoti kweto armavoti anudora voti wana mwezi akwelensi la ketina mketina dhamana kamtso mzimbiiza amwa mranzi baula jomjula mranzi Mungu ola hamshindi ni bakomori ola katumwazani hendi mzimbiiza puhuna jisingulo ole jomshinda mnyezi Mungu asumani ola remwesa Mungu shahe saha mshindi ni nyima pollution ya komori ola kama sima politicien ma pollution la kautando asiasa wandu wa msajaja tonto asumana washindi la hata ukure janatone sokaye keki ya mange himao shevande shansi nga shijo dabanyiha shirindinde pia bishabanga shirindano wana mpade eziloho mbanimwe aruli pia zijo habo juyu silali hasumania linde osikowo ya jarengele gashilo pia ne gaziyo pia ne dhahabu ilo milimani ula pia ya yonjilie ke tajiri ya bakihu natsido urulilo wana ya jiani sene fami idhan abar kanzaro ne sokaya ikeki ya mehimi ngabo mabeya maili beya lijo sansini lile shembwani na beya lijo hajuyu idha waqa'atil waqi'a ikeki ya mehimi idha waqa'atil waqi'a ikentsaki ya mehimi laysa liwaqa'atiha kadhibatun umjuhayotin rabo nasi hanetsaki idha waqa'atil waqi'a ikentsaki ya mehimi laysa liwaqa'atiha kadhibatun umjuhetwaki ya matinrabo waihana makafiri nonge johuja izo evenema amonoze sinye zokati yonge himao dezijiro harumwe dunia abandu wafu angoro shakwatu fahamzima hamzima keduna gendo ya hisi gutojodoro hayenda yeholele badi aruli kakina aruli kekinaya haina ujofangu tojonde plasini ya hombaniho idha waqatil waqi'a kinsaki ya maija laysa liwaqatiha kadhiba umjohenswaki ya matsindabo kamdo jandalia kamdo jipanga baikeki ya maija khafidatur rafi'a fasiria khafidatun de jorrenga beya ilisiso muntu niho ngabo beya lijolle shambwani amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya khafidatun Firauna na Hamana na Karuna na Abu Lahabi na Abu Jahali na tonto Asumani khafidatun wajojunro muntu niyo ngamjawe manani ninjezo Asumani londo tohute la hatu wende yarangamiza yensi wende urufisidisho yensi
lolo Firaunela hatu kaina haina umma wa hana Firauna bahen exia komore Firauna wa hensia komora Asumani na mwambi kaide Firaune yo he komore kafika Firaune mrutsibo kufuru Asumani kuzitimbo bade kabala ngutsimbondo na mnambe kabwe kanziye kabala ngurendondro na mnambe nziye khafidatun ngabwa jolle shambwani engo janda lo jolle shambwani au ngo janda lo jolle sheju nido sho wazaze wa hama amda hule shaju hanjema amda hule shambwani hambi ematsimba mbindo wa jolle shambwani khafidatun ngabo be ali jolle shambwani ondwa hubungu sholle menguni de makafiri no wanazinafiki no waridhulumu ne mafundi wa heze eri wala wajolle shambwani hakawa ngamizo wazazi wanyonyo wazazi wazia zeheji wazia ze umra na mwambe ukawa le shambwani idha waqa'atil waqi'a kiki mehimi laysa liwaqa'atiha kadhiba umjohenso akia matindabo na nyinga monoze alama tayiyo abwe sayija nahum yarawnahu ba'idan wa yunuhu le wanarahu qariba wanyo isehimi wana izajirizinu mwana balaka jahima banihimi baikiki ya mehimi khafidatun ngejosi sabe ya jinji lijulle shambwani ewale shaombo ningo endonda jahim wasau harma zenga mazahum ndo jahannam rafi'atun ngejuhe zabiya lijulle shaju kamjao wa julle shaju le mara Mungu amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa engo janda liyo bumruhishiyo ujole sheju au ujole shembwani gamjawe jokalle shambwani kafiri gamjawe jokalle shambwani mnafiki gamjawe jokalle shambwani deye bazevoti gamjawe jokalle shambwani deye bazehejine ze umra doana zigangi augawa ndo wadunga pia ngwajole shambwani khafidatur rafi'a shijokalle shajuyu de mwadili fumra Mungu de mwisilamu mra Mungu abge ayayona mwibime amna janda linjin le sheju harmaze jannatul firdaus al-a'la amin muna pwendesha shawle shambwani faman zuhziha 'anil nar imrujurahu leno mro wa udkhila al-jannata hama kanzo njembe boni faqad faz wende yafuzu wende yahuna wa mal hayatud dunya kejaka umkonamo wa dunia unu illa mataul ghurur nastarihi yaush au tasuhunda mojioni mandari yaush idhan khafidatur rafi'a yonde evenma ijojiribo bango ni kiyama kiyama himi khafidatun ngabo wajolle shambani hezembiza hao no kafiri wa hao no fujari wa hao rafi'atun ngabo joshele shajulu de mara Mungu nal muttaqina fi jannatin wa uyun mara Mungu haruma majarde na majiva ya mbebo na miro ya maji anza wene mrende afanya reflexion yao ndiye ajitwalize maswaleo ikeki ya metwe maba habata hiyo inga muharmwe amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya au inga muharmwe amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa inga muharmwe khafidatun au inga muharmwe rafi'a iyo bila mdomo afanya uize ni mdomo abime timnikani wiza ni leo dawa wishi yo ndatsila umwecho nde nafsa moya ibandi goti lukamra jazi shia shando kaurenge dars
na nafanye zijotsongeza nleshe juu ura Mungu na ntaweza utsonga nleshe mbwani. walaqad khalaqna al-insana rumbu manadamu fi ahsani taqwim rimni kasura njema ijisawa rimnyongowa thumma radadnahu asfala safilin. amma zembi yatsimba duniani ukafiri na unafiki hale shambwani manadamu hale shambwani ho kafiri wahe no nafiki waha nizitobia mfuzaha haina mndu mtsimba bibala hale shambwani beshwa hava kostumu beshwa nge rais ala kufikuru kasuma nikajale shambwani hale shambwani na ine famia na ine mndu mshahinu wana wale shambwani jabu kwa Abu Lahabi na Abu Jahali wale shambwani haina mndu ya milasu maani ya tsimba weko morimbi hale shambwani beshwa ye fundi beshwa ye mufti wale shambwani haukangwa ritsimbi ya humbi kwa turi rirendani kizema kamtuwara ntuwa nadamu waenshi wajienshi mwara tofisilifu. idha waqaatil waqi'a keki ya mehimi laysa liwaqa'atiha kadhibatun umjuha yotinrabu khafidatun ngabo wajolle shambwani kaimi rafi'atun ngabo wajolle shajuyu idhin mataizo idha rujjatil ardu rajja aya yonga mjoyele waba idha rujjatil ardu rajja mone hali zenyumba za Maroko za kausaho zimuke kazoneha rujjatil ardu rajja. Mnyezi mwanza wadori nike tafsiri ila nefasiri hali maona evenma harumakal ko segondi zebatima kazijone idha rujjatil ardu rajjan zulzilatil ardu zilzalaha bala bas yerindinda abo bas ja'alna 'aliyaha safilaha ingonda ngomarehemu alhamdulillah abakwa wat rujjatil ardu rajjan sashebande shatsi jorindinda kamili wabussatil jibalu bassa imilima ngejuhunulwa yeusi wagaba rujjatil ardu rajjan ardu ngejurindinda ukamilifu juzirindinda Marok bas yorindinda banu ngwanza urekia mabwetu hima shekikia magehimao idha rujjatil ardu rajja ngejurindinda pia idha zulzilatil ardu zilzala ejurindinda pia awekirindinda pia awezi ndupia dekunde dakkan dakka رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا إميلميه نولا يوسي وقابا فكانت هباء منبثا إرندها هما هما فولي وسي وكما كلمتين أرض إرندينا إميلميه يوسيوا إذا كابوزي مزيهيا إذا كابوجوزي سي إما باتي مالا يونسيبيا غاوندا ila ni maana rujjatil ardu rajja namdoni tafsira hii Qur'ani zinsozi badi haraka imaji ebe mwenza mvunde imaji ebe mwenza mvundo etampeti do pepo ebe shinza mvunda shi mwino mnye wa inna jundana wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa waneduna inumgatu armi majaish كهيا أمر شابو بس وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ngajohe usiwa gava aweki yamese himi yaduna isa wa kuntum azwajan thalatha ngamjo junda hirimun raru mabe mararu mjoka mabe ya mararubangwe ni kiyama ikae duna inui isa ikale batani linuli isa ikimershenu yanulwa wa kuntum azwajan thalatha mjoka mabe ya mararu mwishike kiyamehi minganyi mabe ya mararu hiri munraru
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة kabwelebea wajokani kweshio shao homono mme haukawa fanya amali njema. Ashabul maimanati ma ashabul maimana, kwa bode uzade na wala wabirilie mipaka ya Mwenyezi Mungu watu ivuanya. Ashabul maimanati ma ashabul maimana, Allahumma ja'alna minhum. Mwenyezi Mungu najeleleni kwa ze registro izio zatu homono mme babo rivuku abo rivunu wanaganye na bala hozo. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana, gawajoka ni kwazi amalimbi zao hemboto. Mwenyezi Mungu najeleleni kwa shio homono mme shariti ni kwa hemboto bari tari ni kwa hemboto. Ashabul mashama direction mroni ngabo khawufu isezio zijohe usiwa mwanadamu ujo kajau ebashinjilao kotendai ekashi jo panda mono mme alhamdulillah ushiratrape ekashi jo panda mono mshongo jwanzo shisekuwe shoto jonji eshosha haho yabango shitaoje asuma ningo tawoli wotalendri shai wango talendri no wids nizinkalizi okautsinkalizi boshaewa libaze maliza wandu libo wadzadze usiziye mrenda heji bo kafiri mpalala amretu wanazigangi wanazile jajili. Ashabul maimanati ma ashabul maimana, kwa bode wajoka rengeshiyo panda monumme da wala man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa wakaenda hamipa ka duniani mwishawe sura ya kiyama vanise himi batukufu. Ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, idhan ngabo wajoka ni kwa eshiyo homono mme wajoka ekote yo panda mono me hayarshi wajoka ni kweshi homono mshungu narpenesha wajoka ekote ya upanda mono mshehe ya arshi. Lebe ya lararu wasabiqun as-sabiqun, do wapa fanyo pesi do wangusa wabeza wa amini mtume do wa amini mtume batsina retaro do wa dunga mtume batsino ku wa mnafikiri shahata mtume yajowa para watu amini amwisha idha wakati tu bizibaraka za idha waqati alwaqi'a. Sabiqun as-sabiqun wao wangwa joka dove arshi jao ulaika almuqarrabun wangwa ukaribu na Mwenyezi Mungu anfasi jao sababu yamini ngwa wadurati sababu shimali ngwa agoshi. As-sabiqun as-sabiqun ngwa devant jao yani ulaika almuqarrabun fi jannati an-na'im wajunne ni shahar mazembe za juu aweki ya mese himba tukufu ababa mlinde wendi swango kwa sahabu yamin swango kwa sahabu shimal penesha swango kwa sabiquna as-sabiqun ulaika almuqarrabuna fi jannati an-na'im. Haizo izo sura warakanza mone senukaya ze evenema zijiriyo zensi huzinu mrati paremakini mrati jinino senjizi esaujo kalala eba tinato juswanembe tandaba eba ne rohonze ni tinato rohorani maji tinatonja mndo chaleur shatsambala duniani joto bojoto wala ngwafuha joto wala warohorani maji wala ware maninyi pepo wale aruli zama itrase zo alama za kiyama. Haizo kanzen mone senimbabi ukaya izonzo alama za henso kiyama nganzo mwanadamu mwenza akili ya kazedoleyo hama mtume we yambo kaya mlonje ni kure ya mloje shinje shironi ni do tarakai ne mwenye mbada komesa kaza le jujubo. Idhan leo siku wadua shati kanza ni mwone senimbabize evenema zijiriyo
mwanadamu kanavuketo hadua shijo karevukesha zetu zinu dua tadarru ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan namrejeyo hamnyezi Mungu male manza namjuse manza waqala rabbukum ud'uni astajib lakum Mwenyezi Mungu esamba namnijusize manza namnale manza namniwombe astajib lakum ezijiridu na leona ngaranzo protection ganzo du azense huzinu mrala le hadua yajuhe hadua yende hadua mrala le heze la ilaha illa Allah yajuhe heze la ilaha illa Allah yarohe heze la ilaha illa Allah mrala le heze istighfara yajuhe heze istighfara yaishe istighfara yodesh jori protege nariziye zembidingo hi beduna Isa naziye zembidingo hi beduna Isa abo wenjaba wesanja mitangoni wesabe hazendrume mwahani wajende ne wafanye yada hao keyo ne hamu ya mkomori tidenso akiyama ngabo wesawabe hazendrume wanja mitangoni ebango joka wahi ebango joka wahube hendrume mbi de akejala hao de lebuku onge abo mndo mwenza akili ze annonce zijiriyo ezijiriyo wala mgore nikosinyi kamtu tubu kamtu kaza yabo kamtu jandalia kamtu funge valizi awe toba kinivuzie itoba kentumarivu zilwa chama nadamu mkaidi hizi ni zajiri la kazi jari hunda waqala rabbukum ud'uni astajib lakum shijorivu kisha zentu zinu narejei Mwenyezi Mungu hausibuzi narejei Mwenyezi Mungu hausibuzi naralema anza hosuni Mwenyezi Mungu tuzise mduito Mwenyezi Mungu baundelo na dunia ujoka uyangamiza ujoka rifisha ujoka ribaithi inde yari hisabi yari temdona wari tembe bon yari sami hawari adhibu da basi abga tiroshe mndu wa idha sa'alaka ibadi kawatana wangu wa huzi sami bomtume fa inni qarib wabe ukanga mikaribu mwao maana rilo hule na Mwenyezi Mungu no hambange karibu nasi zabarini fa inni qarib wabe ukanga mikarib madama ngami karibu mwao ujibu ngamjibu da'wata da'i idha da'an ngozo ndo twalema nzawame ya rabbi ya Allah ya rabbi Allahumma jusemanza umtukufu jusa amna tahimrano nombe yela kuna wahi wa tahimndu kuna wahi wa tahimndu kwa lemanza ujibu ngamjibu da'wata da'i idua yahe yani nipara idha da'an kamra nipara wa mjumjibu imano tupara Mwenyezi Mungu ni amba kujibu yo promise ujibu ngamjibu da'wata da' yani para yana laimanza yani omba idha da'an kahani para falyastajibu li baina wa namnijibu ngungu tahori mjibu harmendi waliyu'minu bi wa naamini la'allahum yarshudun namjemna amini banjom jibuni nimbulieneza khair aya iweka usiha zabarindi bajana adamu suni mtume wa mabukaya aqaribun rabbuna fanunadihi am ba'idun fanunajihi Mwenyezi Mungu nge karibu nasi rido mnongonea hambabi aunge hule rido mshemelea pardon nafwan Mwenyezi Mungu hule rido mshemelea bomtume aunge karibu rido mnongonea shode shakatungeze ayinisi wa idha sa'alaka ibadi kawaruma nguwa huzisami fa inni qarib wanikeja ubukanga mikaribu
ujibu ngamjibu da'wata da' yedunwa yahe yani para yamba ya rabbi ngamwishiwa ni mjibu idha da'an kani para zati pare mundu kauni para ni mjujibu ikamro arange telefoni yangu hani para minde humjibu shawe kujibula ni mndo mrajini chikampara mrajina abongo jamba utrompeni mero bomze miti huji shawe para mungu idha da'an kahani para kujaba wende watahimraje yo pariye badi misiwa kaidi za hazi hahadu wa za sazi si hadu wa kweli shanda we para renge direct ya Mwenyezi Mungu umpare ama Allahumma wambe ya rabbi wagangi ngwa jodo mlanize mali shaka anajibula wanazigangi ngwa jodo tajiri hashaka kwa namkamno jibula piye malaho yariki habalo chopara Mwenyezi Mungu ujibu ngamjibu da'wata da'i yani para idha da'ani kani para abwe aya yo jamba ukaya amba warumangu kanga karibu mwao sisi utojusema jawu ambe ya rabbi aninu adabu na khushu ya rabbi ewe unilelo ya Allah ewe waniumba unjuo Allahumma ngani uparoheze ismu zao pia neze sifa zao chopara mrito ndawe iyo ndio linyi direct ya Mwenyezi Mungu yende linyi direct ya Mwenyezi Mungu mpaka nenda yona mru ya pari oparie Mungu na mtawa na zigangi bala makafiri eduwa ya kafiri ya mngangi kekubaliwa beshangwa jowe fanya publicity zakalizi mtumanja msirini haunrowa wale manzangu atingorra mahiyo wando ajuse manzangu atingorre mahiyo ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina ani warema hiyo rabbana anfa'na bima 'allamtana ani ima hiyo yala tumamba arbi'u ala anfusikum namsainisho namresema hiyo arbi'u ala anfusikum namsainisho innal ladhina tad'una bayemngumomba wo kasi hule nani nge karibu nani ngamomba wo mruhishi wono mahiyo yende ya mkomorie kajuanga batini mahiyo yedo shante ya aramarahimina ya aramarahim dazo fanye khushui ba Mwenyezi Mungu ilo tifuma shishiyo Mwenyezi Mungu katihule hamba inni qarib bana jufenge chate community nuwa ilewe mbando goyinza maana insha Allah ngazijo timahera idhan zidu wazatu za leo za uombeao umma wa Kiislamu kamili za uombeao binadamu ozo songe furulonu khaswan zonsi za remu male pili lazinto zinu ngwa hifadhu wananyasi walo Maroko wabaki rowa na tuwalo yiho rowa na wa razaliwa yiho ngwahe hifadho walona moyo ya wa protege inshallah Mwenyezi Mungu yasamiho wa hafa wafa mashahidi haukawa zamabala wafu mashahidi kawa kama Islamu wajili keri kazi Islamu Mwenyezi Mungu hifadho wananyasi walo Libya nile kafala sa Libya Mwenyezi Mungu hifadho walona moyo Mwenyezi Mungu zisaho dua yamu misaada enda au kamdu kujoshinda behe msaada shadua ndo za tende Mwenyezi Mungu hifadhi zinsi za hatu zesa zangamia Mwenyezi Mungu hifadhi libara la Afrika yalipoenesha resha maadui yawe mila hashari Mwenyezi Mungu asisi amaniwe bande jumansi Mwenyezi Mungu arishishe matira madiktatori walo bande jumansi watsimbo kufuru
Mwenyezi Mungu arisisize amani harmu hayati. Mwenyezi Mungu ahifadhi wana masi wa wahatu nile twaguti la sumana zali. Mwenyezi Mungu ajaile umaha wa 2024 jounu yatsoneshe rishila tena. Mwenyezi Mungu yaristoleye bau wanadamu waleme wao, bau wanadamu waleme wanesha rishahahe, nesha nishahahe nopewa hahe. Amina amina amin. Mwenyezi Mungu nate amanoma lahoni, Mwenyezi Mungu nate amanomi rawani, Mwenyezi Mungu nase amanomi jini, Mwenyezi Mungu nase amanoma mabavu harmwe mabavu, Mwenyezi Mungu nase amano harmwe daula kamili ya hifadho wana, ya hifadho wazazi, ya hifadho wa baba, yarinike umuri mle kabano wakati uja yaripatele shahada, kabano wakati uhisa yarihifadhi ezijiro zinu laalla Masihi Dajjali ya benuheti ale yabo zesinyiza Dajjali zisazija arjuwone sambabi ze evenema za Dajjali kao ze alame hali ronao zisazi kamiliha iriski Dajjali ya benuhe mnijinru jo kaujati ya de gabwe bane jumansi yate fitina zero ganzo wando adu jandalia ngwari pwene shari kangabo kheri ya rirenge ritsonenesha riisho kangabo amani ya rehensi rimaabudie zonizo mtume adofanya. Allahumma in kanat alhayatu khayran li, kao mkona Mungu wana kheri unehensi ni maabudie, kao mkona mfungu wana kheri unrenge ka mfu islamu kangabo fitna unrenge shamnu katamanohu fa haizo ngarombayo maislamu duwa wonsi pia ngariombe yawe dunia inu amani ezijiriyo ziziye rambe ya latifu ya latifu ya latif ya raufan bil ibad ya raufan bil ibad ya raufan bil ibad dowlutufu wa hokwezi dowlutufu wa hokwezi dowlutufu wa hokwezi. inna da'awnaka astajib amin inna da'awnaka astajib amin. Allahumma innaka qulta وقولك الحق ودعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. unun wakati rikazawe darsi yabo hata yejume johuja karundu nafasi ya unjia kabula basi unjia kando alao jumani ngarijo njia shale ubaka mnare tarimtiti riswale la suri rangu shaburunro wakati wahe qibala. Mwenyezi Mungu jumnikani qibala huma lahuni hanyoti pia inu lo harma shidda mtoleyo inu ya rungwani shiba Mwenyezi Mungu ashitowe inu lo harma usongefu Mwenyezi Mungu yamsahilishe inu lo harma taabu Mwenyezi Mungu yamtoleezo narirahatemiyo naritwahirishemiyo hezi istighfara he la ilaha illa Allah naribehe tauba namkathiri la ilaha illa anta subhanaka inna kunna من الظالمين نمكثر حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف. سمزدوعا namnyenyekeye Mwenyezi Mungu masihu mruna juhemba be masihu mruna juhemba be masihu yarimba ze umo namtubu eni babanu mlio tubu ila Allah jami'an nambeheta ubanyonsi pia namrejeyo Mwenyezi Mungu nyonsi pia na retu kaidi bakoti na mwisomwema na retu Firauna no Hamana na reti makrizinji bakazina urifaiho rendao. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام
واخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. Mwenyezi Mungu na hifadhi za daula za baki, Mwenyezi Mungu na hifadhi wanamasi wa wahatu baola duja zima yabo bahi, Mwenyezi Mungu na hifadhi wanamasi wa wahatu baadu jazima balabahi kabajoba kimaive nyenga eboronoze daula zenkuyu. Mwenyezi Mungu yesa ya kaza kifo fakeza wanamasi wa wahatu, Mwenyezi Mungu na hifadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rika huo mboga Mwenyezi Mungu uripeneza shari urinkeniz lona khairi samiho wa hafa uroleze haja za hatu uruwani konono walowa wade uribarike wa hayati isa ujoka ujori tamani urifishe maislamu urifisho jumwe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.